Asigijimeni bathandekayo siyena ezweni lenkosi. Asigijimeni siyena evini laNkulunkulu. Mark chapter number 16. Siyafunda nje lapha yana bathandekayo. Mhlambe sicale kuverse 1. Khona ke lelo nabanene lethi Jesu Kristu ulithemba lethu. Hallelujah. Uyalungisa nje lapho akasifundeni bathandekayo egameni lika Jesu. Hallelujah. Labashatha labaya awushayintandla sishayela uNkulunkulu phela ne wanlomona esondweni. Hallelujah. Mark chapter number 6 verse number 1. Jesu wasuka lapho wabuyela endzaweni yakubo. Bafunzi bakhe bamlandzela. Kwathi ngelisabatha waqala wafundisa esinagogeni. Labanyenti bamuva bamangala bathi, lo muntu wakuthathaphi konke lokho? Mani ufunzaphi? Chapter 16. Ngithe 16 ngase ngize 6. Sengimtsala bazalwane. Chapter 16. Hallelujah. Emva kwelilanga lelisabatha boMaria waseMagdala na Maria unabo Jakobe na Salome bathenga emakha bendela kuya bayewugcobisa ngawo sidumbu saJesu. Qhubeka. Ekuseni ngeluvivi ngelisondlo lilanga lekuqala evikini baya ethuneni befika ngelilanga lilanga seliphumile
Basesendleleni babehamba babutana bodvwana bathi ngubani lo tasi gicitela lelitshe. Bambake. When the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary, mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb, and they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" And looking up, they saw that the stone had been rolled. It was very large. Babona lelitshe selisusiwe. Phela kuyinguzanguza elitshe. Bathi Phela kuyini? kuyinguzanguza. Kuyinguzanguza yelitshe. Bathi Funda Thembi ilverse. Bathi bayangena ethuneni bakhanza libhungu lihleti ngesekudla. Lembethe umjiva lomhlophe. Bashaywa luvalo. Jabulani sesingabantwana abenkosi sesinofakazi silubonga hawulolu thando baba umsindisi wethu sesimazi bazalwane yebo masiye phambili haleluya sizohlanga bezumyeni wethu siyoholwa moya oyingcwele haleluya sisonqoba ngaye Nkosi. Ngayiva le ngoma ngala jabulani yebo sesi ngabantwana abenkosi hawusesi nofakazi jabulani hawusesi ngabantwana abenkosi sesinofakazi jabulani hawusesi ngabantwana abenkosi hawusesi nofakazi bazalwane yebo masiye phambili haleluya siyohlanga bezumyeni wethu siyoholwa yebo moya oyingcwele sizonqoba ngaye Nkosi yethu uyo Kristu yebo owanqoba ukufa nayumnini hakodwa bazalwane kufa walahlula haleluya wavuka ethu neni haleluya imivalo yonke wayahlula wavuka yebo neni haleluya imivalo Nandithemba hebo labo abentulo maniphela awuselapho awunjengelanga hangalone lephezulu obuhle
Yesu Emolo Ala Jesu Kristu Hebo Ole Temaletu Komuthula Tona Oya Sibagona Nefaletu Hona Lebe Solwele Lingetsintwe Tindwe Amasela Nefaletu Heboleke Solwele Lingetsintwe Tindwe Amasela Nefaletu Awotwa khona makholo Lingetsintwe Solwele Ngethindwe amasela bazalwane awumasiye phambili yebo sizohlanga esomyeliwe siyohola yebo moya oyingcwele hallelujah Hebo owangogogofa Ayumnini nayonini Ufawa Wafuka Hemi hallelujah Himifano Auyonke Maya Nantitempa Hebolamo abentolo balipega sela kubo au segela Sabulan sese Verses tothandaza Lathi kubo bazalwane phela uvukile kanesithini namhla kanesithini ka manje ngoba serious kangaka nje wena unyakatele nje bazalwane sesiyathandaza shayela nqa awubotha bazalwane ke verse bathi bayangena ethuneni bakhanza bathi baya lathi kubo lingesabi lifuna Jesu waseNazaretha lona bekabethelwe esiphambanweni ufunzaphi chapter 6 phela ngeke singaphithitela kangaka bese uqhubeka lesigcine kusho ukuthi sisakhumbula funda themba ilivesi lathi kubo ningesabi awucabana ke manje funda themba yes cale kuqaleni emva kwelilanga lesabatha boMaria wasemagadala emva kwelilanga lesabatha boMaria wasemagadala
na Maria na Maria unabo Jobe unabo Jakobe unako Jakobe na Salome nazalo bathenga emakha bentela kuyaba bathenga emakha bentela kuyaphi uyawugcobisa ngawo sidumbu saJesu bebalungiselela kuyawugqobisa ngawo sidumbu saJesu ekuseni ngelivivi kwathi ekuseni ngelivivi ngelisonto lilanga lokuqala evikini baya ethuneni bazalwane baya ethuneni bafika lilanga seliphuma basasendleleni labomake laba babahamba babutana bodwana ubani lotasigicitela leli lekuvalwe ngalo ethuneni bathi ganganana babona litshe selisusiwe phela kwakuyinguzanguza yelitshe bathi bayangena ethuneni bakhanza libhungu lihleti ngesekudla Hallelujah. Hallelujah. Okay. Kuthiwa ke laba thandekayo labomake laba lo Maria Magdalena lo bekungilo Maria lona lokuthiwa wefika wafika nemakhana dulile wafike waqobisa Jesu genza Jesu waswapha umsula ngetinwele takhe nguye ke lo Maria lo yes kuthiwa ke bayahamba labomake laba ngoba bomake bazalwane ubonaka ukuthi bomake kungafiwa gijima bona embili bomake kungajatshulwa gijima bona embili bomake kungahluswa kwagijima bona embili bomake kwabanento lekhona gijima bona embili yingakho nasesonweni gijima bona embili bambani ke bathandekayo kuthiwa ke lana bomake laba bavuka ekusane ngoba kwathiwa lwesihlanu kuthiwa ngalolo sihlanu nakafa Jesu kukhona indoda leyeta yatawucela sidumbu saJesu nayicela sidumbu saJesu kuthiwa yasithatha yahamba yaya kosingqwaba egameni likaJesu nangabe ihamba yongqoba nesidumbu kuthiwa ke baza sengimtshela imfihlo khorabashande kuthiwa ke lana ngalesikhathi Jesu bazalwane afakwe ethuneni aningiva ke manje abengangeni Jesu ethuneni kodwa ethuneni kwangena umtimba bathi umoshanda rababashande umoya wakhe kunenzawo la wahamba waya kuyo bamba angikhulume lesinye sifana ngaloba bemsibile ngeke ngasikhuluma indzaba yaJesu indzaba yaJesu yagcina nje nakathi uNkulunkulu wami ungishiyelana yaphela lapho indzaba yaJesu. That is why ezulwini makedlamini there is nothing like Jesus. Ezulwini ligama lelithi Jesu alisebenzi. Ngiveke kahle ke la ngoba ndawuhisho. Langabe alapha esiphambanweni. Kwafa the man Jesus. Jesus was the flesh. The flesh yayingakasuka ezulwini, but the man Christ yasuka ezulwini yatawungena esibelethweni saMaria yahlala lapha esibelethweni saMaria yathola kunenyama nayithola kunenyama yangena ekhathe enyameni lenyama bekunguJesu. Now the soul was Christ. That is why nakata uvuka ethuneni akuvukanga Jesu kwavuka the man Christ le ndoda yayingaphakathi. That is why bazalethi buteni ngokuthi watalwa waba inyama wafana nathi bathi wahamba ngetinyawo doda imbila ezulwini
wena kuze uyezulwini melungene phasi uhambe the inner man. Yena wahamba ngetinyawo totimbili because indzaba ya Jesu yaphelela ethuneni ngoba ya Jesu indzaba ingagcina. That is why naphasi olwandle ukhona Jesu. Nalomnye Jesu odlala ibhola ngeva bathi ukhona. Nalomnye Jesu wase A1 lo khanya kodwa likhalathi wangala kathuthuka ukhona lapha A1 bathi Jesu naye. That is why Jesus is everywhere, but there is a man Christ. Unendoda yathena ifa mosana labaya wafuma kufa ngoba lo Jesu bekumele afe kuze kuvuswe Kristu ngoba awukwade kuvuswa ungakafi bathi kuzovuswe mela ufe. Now nakangena emathuneni bakawulana Fiyekele ba serious bakawulana bathi wandoda yami indaba seyiphelile la na 33 weminyaka yami indzaba ends here saluthatha over sibaba Jesus. kuthiwa impilo ya Jesu yonke the Christ beka ngekhansi kwakhe abephendla indlela ethi utawufeyisana njani na Satan ngelanga lesiphambano. Kwakumele kokuthathwane for all these years makedlameni kuzakhona kuma ngelanga lekugcina lekofeyisana ngona Satan. Asakumtshela kanti Satan abe celebrateiswa yini nakevathi baqedzile ngaJesu bambulela. Abe celebrateiswa kuloko ukuthi Satan abathi ukuthi indzaba yaJesu yaphela esiphambanweni. Abengathi lokho ukuthi labantu bayikhombo kuna Jesu lo yiflesh, but there is a Christ, a troublemaker inside the Jesus. Nakala phesiphambanweni Jesu athi Eloi lama sabakatha kwahleka kwaSathane kwathi yeah wow yes sayishaya ijackpot. Lo muntu akasola inkinga lona akhuthe emademoni sithi simikisa ukugula kubantu afika baphilise sitake sive ukuthi batawubaleke laphi because Satan esiphukuphuku abecabanga ukuthi ngekufa kwaJesu iphelile indzaba kana kade ukuthi it was just the beginning. Shela makhelwane thana uvukile uvuso asanemtimba wengathi imuni uvuswa sanemtimba lo ngabona. Hallelujah. Asambeni kanye bazalwane ngithi take the trip leya emaphakatheni na utayi undergo wena makedlameni nje ungimakedlameni kufanele ufe sekungwabe sibeke timbayinzela tematshe singathi sike resurrection uyavuka njani sibeke timbayinzela tematshe sikhonge sifake ema tombstones ekudula sikuphendlela indlela ukuthi uhambe uNkulunkulu. But the Jesus kwathi ngathi ayethuneni lithuna bazalwane lehluleka kumgcini bathe nabambeka ngalo Friday ntsambama ngabo 6 lathi lithuna imhlolo yami kanti mina ngibulele bani mina kodwa umuntu ngizitha kafe mina ufunani lo muntu lona kuthiwa wahlala Friday yaqala imachine lebekathunyelwe yona wehla wayaphasi emathunjini emhlaba kuthiwa ke fike emathunjini emhlaba wakhanza ukuthi watsimtsim ngoba isiqolo kuthiwa omunye phezulu komunye kucelebrate kuthiwa jayiva kwababane kubhizi lapha naSathane naye lendlela beserious ngaya celebrate abamba ihurricane noma isavana abhizi kwakubhizi asaya
baya lapha hey tsim gobi isiqolo kwasa bapheka lena kuthiwa kwakubhizi kakhulu lapha yana bathi kukhona into lesiyendeka babemsini kuthiwa kusasena leso siphithiphithi kwakune part ku celebrate ukuthi finally we are done with them in Jesus. Finally le ndoda besiqitho kithi siqedzile ngayi bazalwane. Finally le ndoda beyihlukubetha kangaka siqedzile ngayi file ayivaliwe bangadi ukuthi this was just the beginning. Ufika nake fika kuthiwa kwevakala kwaqala kwaba nemoya longakavami esigodlweni sebumnyama bangena kwaqala kwashaya umoya longathi uyabanza abantu baqala bethuka ngathi bashaluvalo kwenteke kuthiwa kwaqala kwaba nekudamatama kwathi kuthiwa taqala manje ititulo tavikitela tena nje akale matafula qhaqhathela nje bathi kwendekani manje nalebeka bambela libhodlela lakhe wema ungathi uyathomeka kancane uyamakala athi kwendekani manje kuthiwa bathandekayo kwathi kungakabheke kwaba nembane kwaba nekudamatama komhlaba kwaqephuka amadwala kwaqhekeka manje kuthiwa la abanyathela khona kwakusale ema sports engadi kuthiwa wavelisa kwelifilimu kwakungathi sathana uyaphupha ngalelo la kanti ngwenyama yesive sakaJuda ifike eqathatha for the first time ngwenyama yemndeni kaJuda iyonyathela esigodlweni sebumnyama bambani bathandekayo thina sihogo nelizwe sihogo neparadise wo iHades neparadise bekuthi indzawo bethi idudane kakhulu tathi ihlalelene. That is why sikutebi bazalwane sithini kanti ngakhuluma manje sithi sitebi manje ke kuthiwa Lazarus wathi nakathathwa ayiswa eparadise kuthiwa sitebi sathathwa samikiswe eHades bekunelijonga lamkhathini longesheya bekungilongesheya but bekubonanwa so nangabe kuyabonanwa kuthiwa ke bathandekayo sisitebe sathe babe Abrahama thumelana ngoLazaro amana ngiyele emhlabeni ayotshela abafowethu kwekuthi amane nje abatshela ukuthi bangedila lenkhona ngoba kuyashisa kuthiwa bazalwane sesiyavana kuthiwa ke shana manus ayanaraba kuthiwa ke njengoba bekubonanwa kuthiwa ngalelanga leli layifika ingwenyama yesive sakaJuda sathana kabutanga ukuthi ubani lo wathi nakafika khulu akudebatewanga yafika ingwenyama yesive sakaJuda yathi buyisa ihluthulelo buyisa ikhiya leti khiya leti bazalwane bekungemandla ne-authority lokwetshiwa ngesikhathi Adam na Eva badla sona ensimini yase-Eden tebiwa kusukela lapho leti hluthulelo watithatha sathane wayobhaqa nato phaso lwandle esigodlweni sebumnyama. That is why even this day emakholwa nakunenvo lanayo sathane wabafuhleka ngefiye ngokuthi besabe ayesaba emakholwa ayesaba lento yafakwa ngoba kwethiwa emandla kwethiwa nemagunya. That is why labanye bane low self esteem abethembi kwabona leni bazalwane kunento leyebiwa sasiyavana sencathi nakafika wafika wathatha ikhiya lo hambo lwamthatha lo 3 days ngoba abengikayi ko negotiator but nake fika wafika wathatha ikhiya ngelisonto ekuseni wababuyela emtimbeni kwathiwa kwatransformwa lo mtimba bekungumtimba wekufa but watransforma kwaba ngumtimba wekuphila bekungumtimba
umtimba logulako but washintshwa kwaba ngumtimba longaguli. Bekungumtimba lofako but waguqulwa waba ngumtimba longafi. Manini bazalwane, lento leyenteka Jesu lekavuka ethuneni ngulento lasinikethe yona bazalwane. Sinikethwe amandla ekokuthi sibuse kwako konke. Sinikethwe amandla ekuthi tinyoka tibe ngaphasi kwatinyawo tethu. Sinikethwe amandla kokuthi kuhlupheka kube ngaphasi kwatinyawo tethu. Sinikethwe amandla ekuthi kuthi into tingasihambeli kahle kubekwe ngaphasi kwatinyawo tethu. Buyisa tikhiya, watithatha tikhiya, wangagcini kuthatha tikhiya, wabuya wathatha kuthiwa wakhuphukana totonke tithunjwa lebetithunjiwe. Hayi bazalwane, wathatha iparadise, ngoba iparadise ngilabe kulinza khona labafe kahle bafele enkosini. Kuthiwa wayithatha nayo wayisusa wase wena athi longesheya bengilongesheya nje bengilongesheya bebethe ebudlelwane. Kuthiwa waphakama nayo wenyuka nayo wakhala izulu lesithathu egameni lika Jesu. That is why bathandekayo in this end times kufanele ngoba uvukile nakavuka abazalwane akakavuki mahala kodwa uvuke netindo tethu. That is why iBhayibheli livete amagama lithi umusa wakhe musha njalo ekuseni. Jesus, thina bathandekayo akusakamele ngabe sigqiladwa tindo letiphelayo because wavuka ngelisuku lesithathu. Ngoba abefela bokuthi thina singasafi. Naba ke labo make sesivala. Labo make bayahamba ke. Sengikhulume kakhulu. Bayahamba labo make. Nabasahamba bayaqoqisana la ndleleni. Bathi ke phana njengoba sihamba nje emakhosikazi. Babethana kanjalo ke bomake. Njengoba sihamba nje emakhosikazi. Lembeleni bonile ukuthi kuvalwe ngelitshele lingakanani. Ngoba phela bebakhona emgcwabeni labo mama. Haleluya. Ngoba labo make bebayati value ya Jesu. Ukuthi noma safile kodwa solunawe amandla. Noma valelwe ethuneni but impilo yakhe ayiphelele ethuneni. Noma sekuthuneni but amandla solunayo. Wahamba bayabudana sitawususelwa ngubani lelitshe. Kuthiwa belinguzanguza lilikhulu lelitshe. Cela kumemethela abathandekayo. Angiladi ilitshe lelisembi kwakho. Jesus is alive. Uvukile bazalwane. Yebo ungenile ethuneni but lithuna lihlulekile kumgcina. Yebo ungenile emangcwabeni but emangcwabo ahlulekile kumgcina. Kuthiwa bathe nabathi bayefika bakhanza litshe lisusiwe. Into eqala leyafika kubo akubanga kwekuthi mhlawumbe uvukile baba nekuthi ngento engabamebile. Bathiwa nje bani labangasusa lelitshe leli masosha kuphela shothi bamebile. Shela makhelwane thana uvukile bazalwane. Nakavuka uvuka nemandla ekuphila. Ufanana nelanga kuthiwana liphuma kuba nemandla ekuphila kuma raisins. Hallelujah. We are about to pray bazalwane. But Jesus is alive. Shela makhelwane thana uvukile. Shela makhelwane thana uvukile. Hallelujah. Jesus is alive. Angilati litshe lelisembi kwakho sithandaza. Angati 949 lothi Nkosi ngiyawususelwa ngibani. Kunalabanye labakhona la athi kunengqinamba Thixo lesembi kwami. Ngitayisuselwa ngibani. Lo muntu sengithandazile but umthandazo sengifike esigabeni lengathi ngathi awusebenzi khona. Sengizamile but ndothi namhla bazalwane Jesus is alive. Uvukile.
lokuvuka kwakhe bazalwane njengoba safa kanye naye nakabethelwe siphambanweni noma savuka sivuswa kanye naye. Nawukwathola ithuba lekungena ethuneni lapho ngathi uniketwa imenyu makedlameni yeke ukuthi ukhethe ukuthi nangibuyela empilweni angifuni lokubuyele naloko angifuni lokho akuhambe hayi lokho akubuye lokho kungabuyi nakafa bazalwane usinika leyo buffet leyo ukuthi sikhethe sisifuna kuphila kanjani. Jesus is alive. Wavuka ngelisuku lesithathu noma bangamphika abantu bazalwane bathi namhlanje nesiqiniseko nawe unesiqiniseko ukuthi Jesus is alive. Ngikho bemsibilithi ke wathi nakavuka wathi nakakhuphuka nasithi wakhuphuka shothi wehla wayemathunjini emhlaba kuthiwa nakakhuphuka nguye lo wanika labanye ukuthi babe bapostoli, wanika labanye ukuthi babe bavangeli, wanika labanye ukuthi babe baprofeti, wanika labanye ukuthi babe belusi, wanika labanye ukuthi babe bafundisi. Hallelujah. The same Jesus bazalwane yebo wangena ethuneni but alizange lithuna likhona ukuhlala naye. Let us stand on our feet to pray. Emoya oye endo kolome ego koloma koloma moya uvukile bathandekayo, uvukile wavuka nempilo yethu lensha, wavuka nekukhululeka kwethu, wavuka netinyembeti tethu setesuliwe. Cela ngimemethela lokho nje bathandekayo ngithi Jesus is alive. Uvukile. Hallelujah. Uvukile khohlwa tintfo letenteka kadzeni. Khohlwa impilo yakho yasemuva. But Jesus is alive. Hallelujah. Jesu uvukile bazalwane. Bathi labo makasati ukuthi ngibani lotasuseka lelishi. Bathi kuthiwa bakhanza lelishi selisusiwe. Namhlanje ke ngimemethele ngithi liche lebelivale lisethi kwempilo yakho namhlanje nalisusiwe egameni lika Jesu. Khona into lensha lendi waNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Shela makerons and liche lisusiwe. Lift up your hands as we are praying in the mighty name of Jesus Christ. Kuluma 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 mo
wakho uphinde ukhulume, khuluma Baba. Phinde ukhulume, phinde ukhulume, Nkosi. Phakamise isandla sakho sitothandaza. Babe wethu longcwele siyabonga. Siyabonga moya ongcwele livi lakho selehlile emkhathini wethu. Siyabonga moya ongcwele kusikhumbuta kwekuthi uvukile. Njengoba lithuna nje uNkulunkulu lehluleka ukugcina. Siyakubonga babe nakuleli hour kwekuthi nasetimpilweni tethu lithuna alinawe manje. Siyabonga lo mzalo wemalanga kwekuthi usukumela impilo yangamunye nangamunye lokhona. Ngegama lika Jesu Kristu, I speak for new life. Ngegama lika Jesu siyabonga moya ongcwele. Ngegama lika Jesu sulathi inyembezi tabo Nkosi teminyaka basukumele babe ngegama lika Jesu. Siyabonga babe ukuthi kusukela yana bayokuthiza ngetandla takho uyabusiseke egameni lika Jesu. From this day, from this hour, we are taking control, Lion of Judah. Baba Santo Rababayanta Kulima Handele Bosha Rika Pandolo Bobo Shanamande Hela Hasuya Morabashande Rele Kedo Shanda La Babayanta Ina Parasuya Flapanto Kutaina Kapata Rete Kete Shapanda Labaya Babe touch each and everyone no konala Ekameni Liga Jesu. I speak for new life Ekamani Liga Jesu Babe Sugana Nyano Babambe ngemandla resurrection. Let the resurrection power ibalanze nekusukela nyalo baphe amandla namasha. The resurrection power namandla kuvuka uNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazareth, a mighty warrior. Touch each and everyone lokhona la in the name of Jesus. Let's give the Lord a hand of praise. Koloma, koloma. Kanda khona bakhula kwabazalwane kwetomukela kuphila kwakho. Koloma, koloma. Koloma ba. Koloma, koloma na. Koloma na. Koloma na. Soma emuswe ni babo koloma ba koloma je Babe wethu longcwele egameni lelihle ligama lemfeli wethu Kristu Jesu. I speak for healing grace. I speak for healing power etikwakhe Nkosi. Mametela kuphiliswa ngani Nkosi emaphikweni akho kunekuphila. In the name of Jesus Christ. Every form of sickness ngiyala nyalo ide emandla etikwakhe. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Akubene mandla ekuphiliswa, akubene mandla ekukhululwa Nkosi kwakhe ngegama lika Jesu. Heavenly Father, memethele mandla ekukhululwa in the mighty name of Jesus Christ. Healing power, healing grace in the name of Jesus Christ. Babe wethu longcwele memethela kuphiliswa Nkosi kwakhe in the mighty name of Jesus Christ. Healing grace in the name of Jesus Christ. Emandla ekuphiliswa awehlele kwakhe nyalo ngegama lika Jesu Kristu. Healing power in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ.
Thank you. Ngicela sishayele uNkulunkulu tandla.